kana untuk aing naon ieu nya. Aduh. Aduh, aing gak dikenengakan daging buaya ieu. Nyelah di dieu unduna doang mah. Masak sendiri. Jomblo sendiri. Aduh, daging buayanya. Arjuna, dia kunan Arjuna ha? Hah? Oh, ulah gerapah dia mah. Kedai. Aduh. Aing. Aduh. Hah. Arjuna, aduh. Naon di Arjuna? Mantap. Nu kitu dilebokan dia mah daging Dia bawah. main tepak-tepak bae. Belum, emang aing bola ditepakan. Ari danyinan kitu di dia Arjuna. Iya nungguan be. Dia mah embek nage kosong ditungguan. Ari dia nungguan naon di dia Arjuna? Ieu nage nungguan embek. Ieu nage pinku ieu deh lo. Aduh. Dia ngomong sekelok angges. Dia lo ku dia tuh. Di dia buaya, bali tuh bayawak tuh. Garapah tuh. Kada lo ku dia tuh. Kok mau dituduh satu. Tuh tuh dinosaurus tuh ku dia tuh. Oh, lo pada dia mah ternak mah boleh hiji bae. Ari dia di dia nungguan naon dia? Nu kitu diternakan. Kudu mah suluh dia mah diternakan. Ayo dia menang ulin jeung aing. Ayo, kesel aing ge dasar mah. Dia di kerbau lah kitu bae lempang ke ubah-ubah perang saing. Coba dielas ka tukang bengkel. Kumaha dia mah. Sapadak. Sakikeun. Gimana ini saya? Aduh, jual ada Tuhan, saya menolongin saya. Dan kayak gini saya susah. Ah Tuhan, tolongin saya. Beban saya semakin banyak ini. Aduh. Bidadari itu. Bidadari tambah nyawaknya. Alright. Ay dia cadang kita naing bae dia lempang sih kedong main bola. Di barang ku aing. Soalnya dia itu oge. Ada cadang laki itu dia kekolot. Jangan baca ku aing. Cadang nantinya kitu kain dilaporun ke RT mah ku aing dia dibejakeun we ka RT jangan panggeulis naing di dia ya. Masa ieu kira liurna loba pagawean. Bae. Oh, aing ngusul-usul aja nih dah kijege. Kudu ngasul heula ayeuna. Kaget aing. Aing non bae. Dia nyuni rokok. Bang gimana rokok? Maling kelapa dia nya? Kan aing mah boga uak dia mah. Maling kalapa ge. Belon kelapa uwa dia ya nya. Atuh dia mah kalapa uak aing bae kagok. Tapi gagah dia bisa naik. Iya. Bon naik lagi budak aing mikiran cak-cak mur. Bayawak koreng. Aduh, suku saya kenjak sama kaliannya mau lunjak. Dan bela dia lebay amat. Ketincak sakit tuh oge. Oh ya dia bela suku kos gajah iyo. Kokok teuing eta dijual ke karongsokan paling ke payu berat 2000 perak. Gaji dia nyaraon ka dia. Ka ulin ka leuweung. Oh, diajak kasurupan nonon dagi kituan Oh, masa anak orai sok main bae hidup-hidup aing geus teu boga suluh di mah diadek mantuan teu. Aing
Awas dah biar ada di hutan lowong itu mah dia. Aya eta dia, aya anu-anu ieu udah kasurupan ke dia. Surupan dia, aya naonan dia. Dia goreng dia ulun ke lowong. Bela mah nggak takut sama setan sama pocong, takutnya sama Tuhan nih, pantas saya. Kalah. Atur bener, ceng lu lompat tanah. Mah gitu mah, neleuna karena suku apa karena mata gitu ya. Make sukul lempangna. Aja lu lompatan kunaon? Tadi di bajul ku Bela di ditu di sumur. Aju kumaha tadi nah kitu bisa budak ku si Bela. Tadi ngalian si Bela. Atau ya Badung dilalagakeun bae si Bela. Kumaha lawan kehidupan. Ayo nya. Kalah. Tadi pan geus nabrak ka bentar lah. Aduh. Oh jadi dak erek milik ya. Lumayan rezeki Bela ini. Ah, ya mending balik ke Mbak nek mau beralak heula. Oh ini beralak. Itu ini dulu ah. Ntar balikin nama saya diambil. Aduh. Aduh capek. Berat juga. Aduh, aing kalur. Dulu ge lempang. Pantang ada lo koe. Oh iya dia ada di mana? Dia deh ge. Halo, Aing. aing jebul aing nyali. Dia jubur aing ngirung. Nali. Lengan aing dia nyeri. Mau kangkung. Kasirupanan sih lu aing. Kayak bayawak doang malah muncul tututnya. Tutut doang lagi tutut. Tutut. Halo, aing. Keren. Dak dulu dak si Bela dak kata kasurupan juruk nonnya. Juruknya dong sak di situ ayo dak ayo kerja. Blon dia mah cakep. Dia deket. Sieun yang kepaing blon. Si Bela tuh udah. Harus dah si kesurupan nanya. Si dak. Dekat deui mah. Mah iya dah. Huae. Naik. Bolon. Naik. Dia gitu bisa. Man, betul. Lihat amat gimana. Oh, ini baru ulang. Dia mesti bisa naik ya, udah bayu. Aju kumaha urang ja isi duduk teu bisa. Allahumma sholli wa sallim. Oh, kalian apakan saya ini kalian? Laporin nama saya ke PRT kalian ini. Aduh tolong. Kayak aing ngomong-ngomong ieu umat kamarana ieu aruh bae ya. Anti tadi nungguan bae keresel. Geus beak cau sahoya aing nih ya. Aku dari lompatan nak. Woi, kayak kemana lah? Wah, udah si Bela dia mah, Din. Kunaon kitu si Bela dak?
Buka curupan dia malah juga neng di bantuan. Tunggu menyebatan sadar nyebatan. Lo tadi si Bella iya non tahu terima kasih mah di sebelatan tadi irai Oh shit, tadak dibantuan nak. Ayo burung dak istirahat di bae ngaropi. Ayo. ayo lu Action. Masa anak orai? made dah Action. kepo Kamera. Action. oh bukan si cari yang ngalunjak kita kasih Bella kasih Bella Action. udah Bella Action.